poslanika. Poslanik Obradović predložio da se dnevni red sednice dopuni tačkom Predlog zakona o izmenama i dopunama Zakona o zabrani diskriminacije. Da li želite reč? Hvala, predsedavajuća. Naime, kada ste donosili Zakon o zabrani diskriminacije, niste razmišljali o tome da štiteći određene socijalne kategorije od diskriminacije možete diskriminisati nekoga drugog. Mi smo želeli ovim izmenama trenutnog Zakona o zabrani diskriminacije da tačno preciziramo šta ta diskriminacija znači, na koga se odnosi i da mnogo više pažnje posvetimo, recimo, deci, osobama sa invaliditetom ili drugim istinski ugroženim kategorijama stanovništva u našoj državi, a ne nekim izmišljenim kategorijama stanovništva koji traže hleba preko pogače i koji traže neka izmišljena ljudska prava koja nikada nisu postojala. Naša je obaveza da zaštitimo posebno roditelje od diskriminacije, jer postojeći zakoni protiv diskriminacije pokušavaju da roditeljima ograniče mogućnost vaspitanja sopstvene dece. Pre svega mislim na religiozne roditelje i roditelje koji smatraju da svoju decu treba da vaspitavaju onako kako ih uče tradicionalne verske zajednice u Srbiji. Ne mislim samo na pravoslavlje, nego i na druge tradicionalne verske zajednice u Srbiji koji žele da svoju decu vaspitavaju tradicionalno i onako kako ih uči naša vera. Dakle, Zakon o zabrani diskriminacije dovodi, da kažem, u pitanje da li mi kao roditelji imamo pravo da vaspitavamo našu decu, da li mi kao roditelji imamo pravo da ih učimo ono što uči naša vera, primera radi po pitanju promocije homoseksualizma ili tome sličnih izvitoperenja, koja nema sumnje da se sada nameću kao nešto normalno, moderno, savremeno, što treba da učimo, što treba da uđe u naše udžbenike, u naše zakone, na naše medije i da se nameće našoj deci. Naime, u jednoj od predloga izmena i dopuna Zakona o zabrani diskriminacije mi jasno tražimo da se zabrani promocija homoseksualizma maloletnim osobama i izlaganja dece sadržajima koji nisu primereni njihovom uzrastu. Time zapravo mi samo zabranjujemo promociju homoseksualizma u javnosti u skladu sa članovima 43, 64 i 65 Ustava Republike Srbije. Već sam rekao i ponoviću, svako ima pravo na svoje lično opredeljenje, pa i seksualno opredeljenje, ali nema pravo da promoviše homoseksualizam i da ga nameće našoj deci. Niti mi možemo biti kažnjeni nekakvim zakonima protiv diskriminacije zato što promovišemo učenje naše vere i zato što iznosimo naš stav, recimo, koji je protiv promocije homoseksualizma maloletnim licima. Dakle, došlo je vreme da zaista vidimo šta je diskriminacija, a šta nije diskriminacija. Nije diskriminacija kada mi govorimo ono što mislimo i ono što nas uči naša vera. Stavljam na glasanje predlog. Zaključujem glasanje. Za je glasalo 4 poslanika.